Ja ću veoma kratko. Pre svega želim da se zahvalim gradskom menadžeru Goranu Vesiću na snažnoj podršci još kada smo razgovarali prvi put o ovoj ideji. Vlada Divljan, rock legenda, i zašto smo baš izabrali njegovo ime i da on u budućnosti da ova ustanova kulture nosi njegovo ime, jer su njegovi prvi koraci u muzičkoj karijeri bili baš ovde, na ovom mestu, u ovoj ustanovi. Mogu slobodno reći, zadužio nas je i on je mnogim generacijama idol. Mislim da ćemo opravdati što ova ustanova kulture nosi njegovo ime, a također smo ponosni što se i deo projekcije, odnosno programa festivala autorskog filma održava baš ovde kod nas u ustanovi kulture. To vam govori samo da ukoliko radite, ukoliko pravite dobar tim i ukoliko sve ljude uključite u jedan veliki projekat, možete da postignete uspeh i mi smatramo da će ustanova kulture Vlada Divljan u budućnosti biti pandan i SKC-u i Domu omladine i mnogim drugim, da kažem, institucijama, odnosno ustanovama kultura, tako da ovo je za nas veliki dan i još jedanput želim da se zahvalim Goranu Vesiću. Mi smo, opet ponavljam, razgovarali na ovu temu, imali smo snažnu podršku grada Beograda da sve papirološki naravno sredimo i evo, drago mi je što ste i vi danas ovde na otvaranju, da kažemo, ove ustanove koja nosi ime Vlada Divljan. Hvala.